Tiyan ay sab kita si Red Sun. Magbulak-bulak. Pag-ek ka mag-akaw tambel ni ko Red Sunin. Hindi totoo yan. 2 tahon miyan ga tapito. Arak ni miyan 3 tahon PL o sabang ni miyan 2024. Ngabot ni kita 3 tahon ga bakas tapito ha Red Sun inin. Pag-ek ka mag-akaw tambel ni ko. Hindi totoo yan. Hangkan inin binisita pito. Buga pe hati ito o tambel. Luka pe. Di sinang lai. Busy. Mag-video iye. Nainin mo tolten. Pangidwa niya yan, pangakilahan niya, hindahatos do klimempo, real. Si dialim da oras do. Ubus pi, kita palindahap dampongi yan, o, pagkeme motorin na, ipaino ko may sanam-sanam, diki-diki inen. Palibot kita pi, do kisab takitete bang sengge, kahan may motorin lai, bang may elo jumaat sa inin, kateed aapi tumanamal misita, hapredsan. Ubus hangkan hepunit may motorin, manggero hat may elo jumaat, mura-mura duhip. Inin still bulak din oh sa inin. Still umus iya umus pino. Hello. Iyan sa weten Maria. Hello guys. What? Welcome to my vlog. Hello vlog. Welcome to my guys. Ay, sabi kay sab. Sab liu. Dati magliu. Bisara. Pinapapang kita Nay, bisara. mo uso ko ito, mo magliw yan. Nakapi. Hello vlog. Welcome to my guys. What? Suga say. Pihong ko. Silew kite. Silew. Ngana sa amin mata ni. Ilay motor kamihin. Okay, pakilulong te motor te na pigite parampongi. Ando kisab takitete may video may sinduehin. Dugi sab takitete binidyohan niya may Hello sinduehin. nang, shout out si Ka unang. Inin motor ten basag inin magubas pagge kasi ano yun Dito hat to yan. mempo ubus kambiada iya taman 6 dumen hadja iya kumi man kamlay motor pigi tabi ko baget du power so malain pero si pagkehetan pagge may makina kiseg limempo do sisiyehin suga pagge makakole bang tu duangan mapag inin duangan bisan pihato telungan bino maglaksuhan nuram kapunuhan niyan gani ya problema ni okay pili kite inusan ni ko iya niya lain dom pinakalindomi pa jadi sandam redsan yan kami pasaindong diawa kotse pege panas el na manamal silaw bisan pikite magsamin mata wa panas niya yan naman panas mo oh no banes yan may Pilipino hadya ining kaya mamatuin iya may magbanding-banding hadya pito ito yung kasama namin nakasakay na sila sa camel oh no